Poštovani. Ćao, ja sam Dušan i pored toga što ne pijem kafu, bukvalno se raspadam. Slušaj, to sam ja. Elem, šta je to antinabavka? Pa postoje dve stvari ovde. Znači, pod jedan, ja sam veliki protivnik nabavki kao sadržaja. Broj mog advokata će biti tu negde u opisu. A pod dva, budući da smo ušli u novu godinu, rešio sam malo da se rešim, loma po kući. Što će možda još nekog hrčka poput mene motivisati da uradi to isto. Jer stvarno, osjećaj je maksimalno oslobađajući kad se rešiš stvari koje ti samo skupljaju prašinu, koje ti se, na primjer, nisu svidele ili koje izlaze nekim neprihvatljivim ritmom. Pričat ćemo o tome. Kako ne bismo više dužili, možemo da krenemo od prvog naslova, odnosno izdavačke kuće. A to je jebiga 300 čuda. Konkretno Distrikt pepela, koji je sjajan strip, ali drugi deo već 2 godine ne izlazi. Kojom srećom ne kupujem toliko stripova od 300 čuda, ali kad bi ih kupovao, boga mi, imali bismo problem. Mislim, ili pozvao neko u skorije vreme, ili im pokucao na vrata, mislim, idite, pozvonite im na interfon, mislim, su živi ti ljudi. Mislim da su čak preskočili i onu redovnu, onu godišnju akciju, a u 2024. mislim da su objavili tipa 1 strip. Tako da ne znam, možda ih neko održava veštački u životu, kao, znate onu priču za Avril Lavigne, tipa da je ona preminula odavno, a da njena dvojnica sad bleje umjesto nje. Mislim da se isto to desilo sa 300 čuda, tako da ne znam, pokucajte im, ja bi ga pa javite šta se dešava. Što se tiče samog Distrikta pepela, po pitanju je jedan sjajni američki strip u kojem je bukvalno nastao rat na ulicama zbog sintetičke droge koja se pravi od ljudskih, da se kažem za ostavština, ostataka ili pepela. Ja ću svakako nastaviti da ga čitam na engleskom, jer stvarno vredi zašto su oni prekinuli, mislim ne samo ovo, zašto su sve prekinuli da rade. Jebemo ga. Sad prelazimo na drugu izdavačku kuću koja je sigurno živa, znači kucaju srce, otkida koliko kuca. To kuce srca, pa ne mogu da kažem na pogrešno mesto zato što ne želim da vređam fanove Blacka. Ali mu u Japanu sigurno ne kuca, zato što evo, prošle su 2 godine, a mi smo za 2 godine dobili 3 broja Oldboya, koja je pritom jedna od najboljih mangi ikada. I to potvrđujem zato što sam čitao ovu mangu na engleskom, jer mi je više bio pun kufer, da čekam na neki update, neki pomak. Pored toga objavili su 3 broja, a već se zajebaše, znači pogled na riknama, što su stavili 2 iste ilustracije. Tako da očigledno im nije ni pri dnu liste prioriteta ova manga, tako da doviđenja stari momče. Sad imamo jedan specijal, bukvalno, i mislim da ovoj temi može se posvetiti čitav jedan video, ali to ću ostaviti nekim mojim kolegama koji siguran sam jedva čekaju da pokriju ovu temu. A to je Veseli četvrtak i njihov Lunov Magnus strip. Meni je Lunov Magnus strip bukvalno omiljena, znači ne kiosk edicija, nego omiljena strip edicija. Dobro, ne mogu baš da kažem omiljena strip edicija, jer realno postoje stvari koje su daleko bolje od Bonelija, ali ovaj veliki format, dizajn, odabir pojedinih naslova, naročito ovog mladog teksta, mislim da je pun pogodak. Sad, ono što nije pun pogodak, pre svega ritam koji je, čini mi se, sa 2 meseca prebačen na 3, iako mi sećanje služi nešto se VČ žali na slabu prodaju, slabo interesovanje, bla bla bla, znate već kako to ide s Veselim četvrtkom, gde je hrvatski izdavač Ludens uspeo za tipa godinu i po dana da prestigne mladog teksta koji objavljaju Veseli četvrtak u LMS-u. I dakle, to je razlog broj 1 zašto prestajem da kupujem novi LMS, zato što već uveliko kupujem Ludensovog mladog teksta, koji je realno glavni selling point ovog izdanja, a posle kako je vreme prolazilo, znaš, gledam epizode Zagora u novom LMS-u, mislim, pazi, sad moram da biram reči. Zagor mi nikako nije omiljeni junak, znači nije mi čak ni u top 3 ili 4. Ali volim da pročitam kvalitetnog Zagora. Čitam povremeno neke odabrane priče, čitam, na primjer, one velike Buneli priče u izdanju Ludensa, opet se vraćamo na Ludens. Ali ovo što je do sada objavljeno od Zagora u novom Lunom Magnus stripu je, pa najbolje rečeno, smeće. Tako da ne znam šta se dešava s ovim, jedino što, ajde da kažeš, iole vredi u ovoj ediciji trenutno je Dylan Dog Oldboy, ali realno i njega možete da nađete u Ludensu. Tako da ću se ja, vrlo teška srca, ali najiskrenije teška srca, jer ovo je predobra jedna edicija, osloboditi novog Lunovog Magnus stripa. Možda zadržim Dylana, možda nastavim njega, eto, eventualno da uzimam zato što je to Dylan, ali sve ostalo ide ili na neki poklon ili u oglase. Sad, novi Lunov Magnus strip me dovodi do nečega što bukvalno moram da spomenem u ovom videu. A to je najava novog Lunov Magnus stripa na bis. Sad, svi znamo, znači da NLMS ne ide baš najbolje. To mi je rečeno nekoliko puta. I sad ćemo dobiti specijalnu ediciju istog toga. Mislim, znaš, mogu da zamislim kako je izgledao sastanak Veselog četvrtka gde su to najavili. Čekaj. Bugi,
Sjeća se ove naše edicije, one LMS, odnosno Lunov Magnus Trip, da, tako se zove. Sjećaš? A da, brate, nešto da nije išlo, ono, čitavaci su krivi, znaš, ono, molili su, plakali su, znači, na nogama su me molili, vidio sam ih. Da, ništa od toga, morali smo da pređemo na tromesečni ritam. Prestigli su nas oni Hrvati, jebi ga, šta da radimo? Imam jednu sjajnu ideju i 100% će da nas izvuči iz pepela. Slušaj ovo, znači, imamo taj LMS, a da uradimo isto to opet. Dobro, ajde, ruku na srce, nije isto to opet, zato što će LMS na BIS objavljivati isključivo takozvane BIS epizode Bonelijeve. Da li izlaze jednom, 2 put godišnje, tako nešto. U svakom slučaju, zašto je i to problem? Pa prva epizoda BIS LMS će biti Dylan Dog. Ako pogledamo također ono super uspešnu ediciju Veselog četvrtka koja se zove Zlatna serija, vidjet ćemo da se i u Zlatnoj seriji objavljuju BIS epizode Dylana Doga. To me dovodi do zaključka da Veseli četvrtak ipak ne planira toliko napred koliko tvrdi da planira. Jer ako pogledate većinu izjava za javnost Veselog četvrtka, gde je gostovao po tribinama, po festivalima, Veseli četvrtak redovno tvrdi kako ima neku višegodišnju viziju, kako oni tačno znaju 2, 3, 5 godina unapred ili koliko već šta će objavljivati. A meni se čini da baš i nisu najbolje ovo isplanirali ako planiraju toliko unapred. Tako da je za mene lično ova novonajavljena edicija pa mrtvorođena, bukvalno. Za mene. Ne znam šta vi mislite o čitavoj ovoj zbrci, ali pišite dole u komentarima, baš me zanima da vidim. Jebe u mater. I za kraj imamo još jednog regionalnog šampiona u mangama, a to je Darkwood. I mislim, pazi, veliki disclaimer. Činjenica je da Darkwood uradio ogromnu stvar za mange kod nas. Znači, započeo je dosta toga, ima gomilu serijala, ima one one-shotove Junji Ita, sad će Junji Ito u tvrdim koricama da izađe. Ali povremene serijale, po mom mišljenju, zaista ne vredi pratiti, poput Dorohedoro, koji je još jedna sjajna manga. Darkwood je u trenutku snimanja ovog videa objavio valjda 4 ova tankobona, mislim ne znam da li je 5. zato što ne planiram više da kupujem. A prvi tankobon je objavljen 2023. godine, znači to su 2 tankobona godišnje, što je dalje brže od Kondinog Gold Boya, ali Dorohedoro ima 23 sveske. Tako da ne znam šta da mislim, zapravo znam šta da mislim, a mislim da treba imati ritam. Reci, mi planiramo da objavimo, ne znam ni ja, 3 broja godišnje, to vam je što vam je, svakih 4-5 meseci, sigurno možete da očekujete jedan Dorohedoro. A samo mogu da očekujem bulju. Ima tu onih priča, znaš, kao ne kupuje se, ritam diktiraju čitaoci, odnosno kupci, pa čekaj, kako ćeš ti mene da ubediš da budem tvoj kupac ako ćeš da objavljuješ 2 put godišnje ako i toliko ovu mangu koja ima 23 dela? Kako? Tako da Darkwoodu još jednom svaka čast na svemu što je uradio za mange, ali ovaj garažni način izdavanja, naročito ove mange, ja stvarno ne mogu da podržim, samim tim Dorohedoro ide na oglase. A ja ću ga čim pre pročitati na engleskom. Pišite mi dole u komentarima da li i vi s vremena na vreme radite antinabavke, šta ste vi antinabavili ove nove 2025. godine, ili se i dalje mučite sa prostorom, sa stripovima koje vas gledaju sa police, a znate da ih ili nećete pročitati, ili da prosto ne vredi skupljati ih zbog ritma, zbog određene izdavačke politike itd. Znači pišite dole, proveravat ću, znači nemojte me zajebavate. I obavezno se tokom ovih hladnih dana oblačite višeslojno. Ć.